And the idea is so many fiat to you, so sir, no person. And now we will be a copy fiat, Mr. Super. Oh, probably the other war, and I am doing Shiabu. Now, so we can for Jesus Christ and amount. The beer will be out of our Bible, and I didn't come more kakra. I didn't come more kakra. So for you walk when I have a friend go for you, say I order for. So for an abenti, fatu na. Tia when you mess and papa if you show you can't and papa when you and papa any good news I would hear about one cast out that channel available a mass of Peter up Pire no the Medina Shell so for your mom Pire ya didn't go pay you so now crowd to me and I no pay Oma ya dawase ye will din kronkron na yes so near the knee oh yam pranko tonchina yinke ne bora so di kan no so anhwe mfom so ne amra ton so ne ani sanete ona motumi no ho den so ne ekoda ye ne da ye se bia bi agu atofom o ma han fefe na to enso na no pe ya na se enka odene sabre ebredo se ye de wonum asem a ona so bo so no ba asase no ebre oman empa bone se ma asem ngu asase pa biara mo enso aba ohane ne mo ho na wanu asem so opio ni se han ba odomfo boan adomnente amen amen Gye Nyame ase ai Gye Nyame ase safo iwo akwani yeni nkomo kakra sa yeni nkomo kakra won tini Job huma no Job chapter 32 Job 32 verse number 18 Oh, tini Job huma no Job 32 verse number 18 etie adiasa mieno tini Job modofo anchana ya wuladi Yesu Kristo nu aba kwasem aba bu wi ase nyina tan e wo bone ho aba ro se wana wo ya ade a kyene ne de omudi be konkwa homa mu na wana wanya ne kyene no odu oja be hyewo mu kwasem na tie nsama na aba no na hwe ho ye wo man ga na ya ye wo mu nei sase sia ne ga na ya timu no asofu ne be fra adwuma ni mu a wa hwe ya Nyame somo kra nya wo de ananse oti so bi ye sofo na so bi ye difo a sofo asodu kra unkobi sase sia me no kase ne difo bi de ye obi no wo priti kra na ho ye na hi sofo nya yo kwasem pa ne sofo bi de ye obi pa no wo ti so bi priti a na ho ye na hi anyo no o sofo na dada no sofo na de adada no na wo ye Kristo na se wo nhua dia na se wo susu nya na se wo mpatro se muhua sofo rock wani da bia ye mistake na da bia dada won so to de ken ka cho se me yenko tini Job huma ne eti adiasa mieno njichemo edu nwotwe no osese na nsama semema wasi akopolo enano pai enseme bele ba semema na homa ewo me mu no dada fontio huma ewo me mu no esame eni na esame hwe me yam te se ensa watu ano wasi anopa me yam te se ensa watu ano sa ensa kotoko foforo a ere papai se ensa kotoko foforo ere papai we ntina kasa eti gana fu enedem fia de mekasa na manya homie mebie ma no na mabua empare me se mebie empare me se ne preacher me hwe obi anim anas me da fam ana me da fam ano mama nipa na me nim ma no da fam wasi me kura de frisi Onyankopon frɛ me kan da de ahyɛ mo no me da fam ano da anka bia anka sofutie o frisi ye kan Nyame asam me da fam ano da dabi ni otumfo Onyankopon de asoma me no ana me ka kire dipa awesome odafo shafo iwa koni wodi ya Job 20
21. Job 21. Verse 2. Job chapter 21. You are assuming you know some about the Verse number 2. Faba will not two quotations, you know. Now, one more near the hall. Sir. It can so be a software. That will be a deep for trofua. You're painting a quota. You can so be a deep for trofua. Atalia Shannon. There be. Nanimuncha. Namu is subai. Pa. I didn't you want a solid dam. And there, dear. And you know we are gun hano. And it's the same people where you suffer trofua. Pa. Where you deep for not that for. Shavo. Walk when. Job 21 verse 2. What's it here? I'm going to make us. What's your no pagana man? Tina Muntia Mikasa. I wear no more register. Then some of the Canadian of the kitchen. Yaman, so many. Munya Cocupa, the one casa. Now, make us some of you. What the fell? I did for true. What the moon fell? No question. Shavo, Pa. Munya Minamikasa. That's some Casavia. Ghana did for true from a woman. Musa Ghana man. What the moon fell? Chavo, Ghana we are seeing a flash of war. And yet, therefore, Pa. Ghana, Ghana, therefore, Muabia. Other good, we are seeing. Chavo, walk when. Ghana to be pagan from infancy. And yet, therefore, you are different to Ghana, no matter way. When you make a move for Ghana, Pa. because one will also be a Yame, but only Yamensa. When you mean from more, you are Ghana pastors. Pa. I'm your flinty. I'm a from home. Shuffle. Nana, we are Christian money now. Our job Pentecost are solely alcohol. Remember, different question for beauty. What just see? What just Methodist? What just Presby? What just solely alcohol? And you get different man. What does it comfort? You show them a calendar. You show them a change. You show them a course. You say they were so focused to make this for a software to don't. You were so far to talk to who was so phobia and the over thing is sort of way. Mr. Nansama Baron. One here, suffer. Suffer. What do you beauty go? Not different to TV the way you American items. Or the Asala. I saw that one in your occasion. I saw that one and you more market. You are true miracle items. You can't be a miracle items. Everybody. Chavo. Walk when. You won't show how you tongue. And so. You will different to attack Radia. When your tongue in a Madi to tune so go home. Power. I yes, Semina. Tongue solid demo. Chavo. Now, yes, you used to Casabi. Gather for money now. Now, no for the penny for. Omo mani na ho. You are trading for. Omo go system ni mu a. Omo na man Ghana. So for you want go for pamo dia and the different to for Ghana ha. Every photo mu sisa. Omo na hwe senya for different to for. So for na me say we are different to for. What that do be jini sika. So for akatua na de be o timi nyina no. So for nyezo. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Matthew 24. Verse number 4. Verse number 4. No. What's it say? I said. Kikai. Now Yesu boss one say. Yesu Christo Messiah. Moyo no bi anadam. What can't you see for this? Petro ni hani Yakubu ni sababu. Moyo no bi anadam. Petro ni Yakubu ni Petro. Mon sheye no bi anadam. Anadam. Na nipa bi di ba ka say. Sofotie. Enipa be di ba ka say. Me ni Christo no. Ana Ghana sofobia kan. Me na kama chira wo. Sofo temi yen sanchirani. Ama so ne say ah, woni Yesu no ose. Afa no hu. Yakun so damo. Ene kwasiasam. Yakun so dam. Se nyamia frɛ ha. Ye ka te nyamia frɛ bia wo tase. Ye wo Ghana difo bi wo Ghana hanu mo so frɛ. O mo ye fru. Ti no mate asɔre. O mo ye fru. Wo ya asɔre ko jingo ko. Obi di mo asɛm di nkwasasɛm ne tuna na kwate asɔre. Pa. Bebere. Wo panta mai di nkwasasɛm ne tunu na kwate asɔre. Safonyezo. Yo frunti. Ni yo frunti. No ni yiri ni mabedi nti. Tena Ghana difo ni yiri ni pa ho. Wo mo ye patakuo di funipafoɔ. Wo ba ba ka so waye. Wo ni nyante wo na dwira ne ho. Ba ne mu no wo ye pataku. Wo be di watu. Metima vrawa mo, wo
do sabe guti minima mi bia oni ni kuko bra wa bro chire sofo wo ko ni on bra pa aye tumanya $1 million na Ghana for ma de sofo bebre on suma wi an e ba on ya ti sofo bia anka ni aduru ho and the Ghana for ba abe so na na chiko kuma ko tom pio tan obe so ni 3 o'clock akodi live cancel live tanono ire tina ire kompa ba anka se yiro kase yire muni Adifo ne dia yo ma be bro Ghana hanuma sofo Adifo na rewom asabi mo soja forma police forma e kompa ba wonti sofo nyejo wo kona Ghana forma salai the Adifo forma o bra ba ho ni ko ni tifia kwa wo munu afani ko nya yo bo she Adifo se do si ko form abra ma Adifo no o mo ya muo wo mo ya patakwo de filipa fo wo mo de nyante wo na jojo mo Adifo bi o gara wa tie me so fo Adifo bi o di consultation fee awo gara ha o ya kronfo pa me se wa ya kronfo Adifo biara o di consultation fee o ya kronfo Yesu asoma yesa na Yesu ni mo se me lo kai so fo kikabio Ose na Yesu boase won say Yesu ka kire suan for say mo hwe na obi anada Ghana for Christopher mo hwe na obi anada anopa mo hwe na obi anada mo ni papi di mi ba ka say ti o ti ni pa bebre edi mi di ba ka say di mi di ba ka say me ni Kristo mo ni Kristo no no be dada ni papi o beta da ni papi ti wo eno mo dem a wo ma so dem a e wo na dom do so o ti ka so wa ya do ye pa na so e criminal ti ka so be Adifo trofo a ade wo ni ka dia wo se wa ya hantan omo ya hantan a hantan pa shafo omo ya ga sikani bre shafo me se awon awofo omo sa ya awon awofo omo de niam omo wo ho omo de niam omo kire wiase na ho asere wo po bia sakira ba nyame mu a ewiase ni na ko tani wiase niam ngwango shafo na Adifo timi nya time but so no ni TV so radio so kire nkofo sha mumra me ntenya gensa kire mo bra ma wonya ye Yesu so anka de sa nabi Yesu ne tna chinu ya ba sama Yesu kan Mark 1:14 Mark chapter 1 verse 14 Yesu samuzi mu di Yesu atipa na mu je Yesu je mu dia yewe Yesu sama Yesu na kasa Messiah na kasa no ye nsanchira ne nante poso ya sama mo kan o say Ghana Adifo bani be no manka na yemo Adifo binum and up Adifo Ghana out of 100% the shuffle make us 5% na papa pakase na yi bi apa no samana ni ade na mu ya Adifo na mpa na mpate mu frɛ urade a mu je TV so na mu ko post ho we le chesa munye we le chesa afana ya okot ya wa Adifo bia shuffle o mu yiri no mu no ma wale no o fa mo to ya wa Adifo be bra o mu ku man ka so ya mu ma ade ya le trust ya wa Adifo Ghana hanuma adu manja ha unya enta na so le de am kwa de ababa da yim unya enta na so le dam masa je se bi ya se duru asaka fo so le pa mun ka do kwentre Ghana fo se Ghana is for Christ nya Adifo bia dia Ghana fo pen fo so le o na Ghana hye nyina afra tura Adifo na Adifo se wo ba so le a fa bag bra ba yisika fa bag sika ba mo se boni nyina hini ani sika pe binum adi akire ayira jidie kwan ayira jidie kwan na sa Adifo no ase fa bag sika no ono kasa fa nkofo wache adi sika ne gugu nkofo bag ni etu ba hunu omo anya bebi so anya nei anya bi etu wo anya bia o so fi anya ba fode Adifo no tuma sika be da bag mu no wo sa se ba fode na sanya nsa wai wantimi kula abani sa se mu achi nabi bo ploti ma sika be gu bag mu no se ba fode wo kwase a ana ba ku be na na be la ho shafo me be la ho yi shafo de se ya fa candle esi na pampam candle be for ona de se mo
na ya so kande no woni tiri so safo na ya so kande la makwa no ni tiri wo nyina woro adai adia na ko so aman mu safo Adifo ya be kumase wani o kafufu o fufu hia de mo ani na ntwinam Nyame asori fie ndif asori choba asori choba o ye go fufu ni na ntwinam se udi na wono kwa no na wo ye eba na sofo ti be ka tira asori ma se koto aba ya nase koko ya nase nim tuna ya nase fabro fa ja kwan chama ko dwa o fie na se de dwa ni nyini no cha na wo ye eba ye wagimi na se udua no woni suo na se wuwa ani na so na so de ye dia abra boss ya man ka ho je wa Adifo ni be bra na so fe o mo ti mi asidan ki to bia o de obi an ko ho ono ye rituals be brani abadan for da ye so de ya dai Adifo bia na ne o kan chen ko a mo nshaya na tengo kase ba ga na Adifo me ne mo na nyo se so tu fo nyakupa mesaya danger so yo ono se maka sanchira mo pasia be po nyansa fo de be fa ba se no chiran ka no wa yaboa no doctor atire no e no to dem die na ne brade do so ano kana nim kwase anwa ni se be waduru me no no na temu kese da ho yo Adifo go kana ma won se mo gana Adifo ma no so Adifo nkasa Adifo nkasa sofo Adifo ben wonu no pia na ba photo mo Owei, owi. Asno e collapse. Owu tabri. Collapse mai, owei. No. Obia be wo. Na wonuma na be hu. Otude asofo, ye we Adifo a onum tramo. Adifo onum tramo. Be jira popeta ne fifire ten. Wa je say akwa de ho afan. Oboa. Kwasia aya tramo fifire. Je wa Adifo Abraham na o shiwi be ga opete ya kwasasam ko na mkeka Adifo bi say ai Ghana so fo nyina kra so kwasia Ghana so fo nyina ahye na ase na so mo asere o ma no mto nkotoro ana mo so nya ase je wa Nyame so fo Ghana fo makwasa mama ni na abanya so fo me say one praise bi so fo na ma obi ga de ne da Ghana fo we hie nyansa won want the software woni mo bi ga de no won ye apostle wonyam tete Pentecost for ye get Methodist ye Assembly of God asofo won so bi na bo bi ga de no kana papa yo wo tamen kian ko wale second ene wale second asofo ye nya tini e kan ya no se mo onya no ma sofo bia wuwa woni mi say owo ya faso de ama why say papa ajina sale na obi garden da Robin sector also big garden da Dabi safo aso mu odi o akwasem you are safo be break na hanuma me say o tada mo so big garden da ade muwai me say ade muwai mo saye mo di biase kwan Ghana nyamu dio come nkruma no tire Ghana abo platform ka Ghana freedom and forever no Ghana freedom and justice no oko won kire bo o de je mali sikadi na hiya ni ya le ba wo so dam you are so ni wo kumasia sofo katenda so dam wo de han kateno so ye hiya ni obi kwanta solid dam almost 3 months ni wo sofo da na so adi coupon o twa 10 million ya ton afa wo je ko do ti ya na we aho follow me boy sure na dem tala dem patakwa ji ko babu susum ko de wo ko sia virgin why the true why what do I do me na yam crash we nyina ma kwankyere ya we nyina ma kwankyere o ti Ghana fo wura fi hon konkoro te ne Kristo ni be konkoro ko ton dia tudu fo ma ntia se ma me kai makwala fo o kai fo Central Market ko fo dia fo ma mo ni asofo na ti o na mo fam hu nyam faso o mo di hwam fie na sofo ba kra ka be fo won so ba secretary kra to bi ma sofo ba na dey so yen go di pa dey handle na say day oju obi akọ na me ka say na fie ko he pa bo bia obi so le tre o dimirika o ma salai o consultation ada ya me pe kun wajim obi so wale abodam obi wale ewu
obi awale wa da obotam so potensis no me bia sem so kire Ghana fo ne na ka to bi ya 3 4 trofo a awayire obafa yire chi wo ga awa so Ghana ho mu wo ya mi ka say din fo bi da ni ga njan yo kwasia sole sole Munshaye, Munsakra Madre, or so he na pen. The Sia can say, what took come on again. Obviously, get Bianam, I had Damano, a bonanza someone cat. That's what you be in Devil. I did that. Papa said, I didn't should be. I would have known some name, and you would have taken. So, Peter, you walk out of the wall. What do we get to Ghana for? You young one. You must have followed the Ghana for. So, walk when to be back to air town. Can't someone winning for sure. Chilenipa. And then Ghana photo for X was a young woman chain. We got to get it. Men coming number 1 prophet. A dear old one. Men coming deep for Bakupa, we what chimney papa. Here. One coming deep for Bakupa, who must say. You are deep for no, a hand tiny or what? A hand time, and young woman. We have a say, a fellow be sure more. Different. I said, I saw the money shot. The fellow who's over or got to him. Over them. Yeah, I want to talk about that muscle. It was a buff for the 100 million. I was sorry, I who coffee and was a somebody mistake. Shovel, and then he said, Kick up with Matthew 7:15. Matthew chapter 7 verse. Ghana for Munshaye. I find this coupon here. Bible say I chat never that pa. Munshamu we are doing for to follow. Matthew 7:15-20. Ose na mo hwem wo Tie. Yesu na kasa. Mo hwem wo yie. Munshamu we are. Atoro Adifo no. Awa twa Adifo no. Onam nyanten mo na ba mo nche. Omo ba, omo mani ma so mo ye. Omo pa no kire. Nanso mo die. Nanso mo dia. Oyem patakwa de. Oyem patakwa de funipa na wa ba na wo de be wo. Ma pa na wo de be wo mo. Tu be wo enkasa so. Bible be say. We get the people be on kasa so. Dabi. Anase. What the tip brother ma e wo mo so. E wo mo so. Sara na dua pa biara no. Dua pa biara ntimi so papa. Dua pa papa ntimi so bo ne da. Dabi. Dua pa ntimi so bo ne. Na dua bone so mo so mo yere no. Mo so mo yere no. Mo so mo yere no. Mo so Adifo ne yere no. Me say so fo biara wa satira. O ne yere hu. So fo me boa. Na ka me kire wo. And now my yellow because you're somebody only want to go in to Minka. Cause now you see if you made me no to cast better, mamma. Bemoan, a man is sick. You see, before be taught. A while and a fun to be in there. Sika to Minka. You were different, you want to mamma, you don't have from Tornado. Taflon, Tornado. Ghana for Munshaye. Because some make us say, what I send you for me, mother. Or Boano, so can't be what. No. Sabika say, suffer. Walk when Adifo be no biada. I say Ghana who so na watwe ya be trust. Ma Ghana fon. We am ka say Ghana si nyina tinsu awosu. Ya ne kofo ya kwan. Aya sa kokuma si ofenso a. Ma me bia difi afa man wa me beguma. E bi ya pachi e bi ya difafo. E bi ya mum. Ono training crofo. Training crofo. Kan be fa so miracles. The book kaswa. Training crofo. The appointment so about. And the one who body now so for 2 million. Just 2 million. What's your before? As one your before. 2 million too. What's your before? So your before. 3 million. What's your patch? Now so your patch. 4 million. What's your before? So your before. 1 million. When your mum, what's your mum? Now the friend so for me go somebody. Obi a seen any friend in ayam. Fish ya wonu hu ade da. Hey. No mo pa e bi o mo go chasas. O se mpa ya. Ai mo. Ya swa. Pia. Asai o mo ni mo wonu ni ma to ko de ya sha ho. Hia. Now so for bompa yo so ani afira. Fish ya wo hu ade da. So for bompa ya ma no ani tia.
so for just atale be se blue obi afisia wo hu ade da no na ye dem ru colors wo ade friend blue colors mu na ma ne budget so for them be say ma ne say me mo na Daniel me nkunu ha me ka tira ha be yemu be ifu mu dabi be yemu sha wo bompa ye wo fie obuhyiam she an abadi kum fie be ifu a ongu da be ye ho ongu nipa da kunu wa ye pone Yesu se mo mpaye amo matamfo na mo ye wona wotamu ni ye sira wona oro mo mpaye me wona wodome mo mo sofo se this program 7 days supernatural han ye encanta minim ti mo ko ambo am ka kanta 7 days obakoli nyina bi na mo ye se ye mpa ba se bo fa cha won ko so je na bi se dwama no beja dabi fa so ko so da na ma Adifo so e fresh of on father that day number 1 wa say ni o tia na tie ko so ko na nim every day to collection to your so for now preach ya omumu dabi we are sanke na kan kula Ghana for be fresh ya we are make say obi ga make say champion na committee ni buafu Ghana da be ga shake down so for one t-shirt obeda won share so for o je so for me te no be ja yere no kore pa no kore o le me say se Ghana den fo se mo ya wo wo fo da mo enya wo wo a unyo bi ho di sama fro no kon ka kire je ba Adifo Ghana no ma ye timi kam na si yaso kan ko fo ho di sam ba ye ni Adifo a ye timi kam na si yaso e ka sa kire Ghana fo so mo sa kire wadun she sham TV stations she sham fia no madam Monday cancel Tuesday prayer and fasting Wednesday another cancel Saturday free at 2 and at 3 o'clock then go for buffas so prepare ensanchire so we pete ko de flip for me so wa yere o ba sha fa yere ono tramo kra ono sa you Adifo bia o no sa mo bro ana obajo so wa ye Adifo a won ka den satra sam te Ghana how ana Adifo power Ghana so Adifo ase Yesu nyamai etimo nchele yan chele ai Friso ati say Yesu ba nyenne ba ko so say ai ha bi mpie ho she na what is so da we mu a enfa je obenya bi on da bi what is so da we ba obenya nkwa prophet ko fu oduro aka kasa say we ya Ghana fo ebi mu ya no kwase ya mu kan say we ya ni di duo matam obuje mu kasa ni di duo matai so fo mu akomo sole Ghana fo ampe Ghana fo mu shoyo na musumo Adifo de mabere mu mu satra maden sama na me begin rough no be shiwano prophet ko fu oduro amasa me say ha wo de aye dan Nyankopon o na sofo ye dan Nyame wona Adifo e kasa anjo na brade ba sofo ke capitation mame ke kamame Jeremia o de ke Revelation 16 verse 13 Revelation 16 verse 13 Yohana Disha mo samu ye Adifo no mo samu ye no mo ye na Adifo mo samu minimum Adifo bia okobo mpa mo bia to the gold no fa gold so for bo am yen to go me ye ho akwankyere me ye ho akwankyere de gani me ye ho akwankyere o de gani minimum Adifo bia sofo awa kaswa obi ya le de na ba ni nchen sofo enipa ni wu osemaji 11 million oso ye srew de serving enipa ni won to na ye de phone na ka ho oso da enipa ni wu me se me ama konta kuma se edini wura so da bim sofo mun shoyo na ne mu ye bia da wura dia nim kwase ne mu ye bia da wura dia nim Ghana nyamo dia makatu ya ba da da do mun yin ni ma wu no Adifo bia so ya papa bia wo Ghana ha na sole enko so da Adifo bia wu na sole egu Adifo bonefo Adifo no me ya trofo no wo wu na sole egu cause enko je sem ni ho ya makunta wura omo makunta wura ho no ba so for ni ho mu ya je ni form bi da sa o enta asori fie o ba sorry fie o
The team for me, I'm for me the new year. Shuffle. Now the hope. Shuffle beba. The side in the bar. Whoa. Hey. Or no, you were different work and how I might be got trashy. On group, a tree and Libiba. But you have to harm and swallow man. Hey, what would the money every trust you? Now if you talk about the solid, who will think, who will come say, what think I will be with a crowd. And a sign swallowing the soul, and ready to go with me. Sign swallowing, you're more yes. You'll be second and do for say, move, yes, a class and a mother, Jim Quasham. Then Tabia, your people TV should have run as a sergeant. Quablaneta, the name of Bomquan, as a sergeant. Monsieur, she can't be a year. When you're compass a year. I saw a boom of war, a boom of a vessel. At Trassi, at the deck of Kunyam, I send in a Missouri company, and to be the wound software, and put on a Jew say, when you could be the woman of Jessica. What? And then the best Benesi. Shuffle. Wounded bow. When you could be the woman of Jessica. That now you can't be a boss. Who you am your boss? Who you a lawyer? Shuffle. Revelation 13, 16 verse 13. Revelation 16 verse 13. What's it say? Osana mi uno a fimiensa wote se emponchira ni. Oh mama diaduma. Fimiensa te se ponchira ni. So ofri otwase na num. Ofri satan num. Eni abo na num. Eni abo na num. Eni adifo atrofo na. Eni adifo atrofo na num. Oye sanchira ni. Na oye ahomo ni ahomo. Ti ahomo a. Oye sanchira ni. Shuffle da se. Pa. Oye ahombani oye sanchira ni. Oh, we tibeti ato we tuaso. We tibenya ni ufuo. Kama chirawo. We tibenya sanchira na akanchi mesikaba. No church of Nyame. Yes, you will magic. What I say? The Bible can say bishop. I am a ten. We are on bunny. The yes, you get the Adifo. Or catch it Osomafo. Peter Mo. And Yakubu. You must have you catch home. Luke chapter 10 verse 17. Luke chapter 10 verse 17. Well, yes, Saint Annie was solid down. Two TV so. Both of the eye, so for sure, since TV so. What's your man? I can see from the cup and Tom like a seal Fabra. So for touch. No, so TV, my great TV. Who free touch. What for him? But that's to Mokola. I read him. Who free touch, yeah, who baby and that. What's your shut down? A compa was stay now. Obi no better. Who ya the such now? Who ya Yasuo? And you got a Adifo be up, and I'm coming down. Unya Yesu, unya cheche. Fa Yesu, Japanese na humba tong. He's Australia and a trillion woman kane. Na entane na de pa. Gana Adifo, mushaye. Gana Adifo, be careful. Awesome. Atoro cheche fue, asenkafo, amuti tro mushaye. Na enche. No buizi na ten. No bu so de go na ten. Na mkwaso ba. No atamo shem yase no. O se shewiem. So for say Yesu Nyame teacher me wa mo we ma why mo de mo we ma come ni Adifo bia ko fa drama drama be na so dem boy no fe no si jack we on ga no to no de we ko tintin ya manza o ya me ge ga no ko mo o fa so so dem ha hey Shafro Shafro nyanjo tu ko so di ma Adifo ki kam ma wani ti abom. And you was suffering with Ganama. Oh, my daddy moon. What was sure? Massa. And Yamina will be honest with you. Awesome. Most of someone dama. Monsieur Yamia Duma. So this is someone damn. Brother Pabo, Godam Pabo, Yamadam Pabo, Fiadam Pabo. Yeah, Sana used to Suma. So, what the Fasa can use for some Mark 114. Mark chapter 1 verse 14. Now we hear Osomafo no Osoma won. The time is shot. A tear for. Who want me from way? Not every day. Yamina Makanya Yasam Chong, man. That's why I didn't sama smile. Munshamoyo. Not different about Ghana. Ghana best say if you
Ghana be send nyina na no yere ti no mua so fo bi na ka bibia kire pa ko kompa ba no so fo no so ba ne ho fete na ma ko no mo mo kompa ba ti bi jomu de se so fo ti me ka gu asum ne osoma na kwala ba papa se ye pon atwen ti ma gu nya anko anu ba ye se kan wi ana mo wura no fa so de jedem ma me ho te sai so for me ho ye o ya fra o sai e fra me this address yes o be ma ne tiana so na go bi na so ni mo ne la yi na nyame amra me mama kwala de be ka sa kire wo no nya se bia o onyame yi kire me se me ho se babro son na ho se obeti nya nyame adwuma na dade se wo kun ye difo kwasia o minimum se ya de Atoro na se o ti apa pete suri ak kam yi jim frama oba bia kompa ba na ho fa dia wagu minimum sofo bia oba fa ni se ya no de skama na kana na bele gen no de ababu wa sofo bia o me ma ko trapo papu de juo me ni ko beach ya wa sofo a o me na fo e cafe boys scammers Mushaya na nyame twanyensa Yesu sisa kikai Mark chapter 1 verse Yesu ni timutia sama waka wasi no yi Yohane ma yachi wasi o yi Yohane ma yachi no Yesu bagalia beka Yesu bagalia lia abeka nyakopon wase papa tre no kan say Yesu ka say ebro na wi dro kopon ni na nyame ni na ben atimonsa tra madan munya sempani munya sempapa ni Yesu no masam Yesu ene kan rebo no kwasem ya meto John so asem obeka na we Adifo Saint John Dabi obi obo Yesu asu we Adifo Saint so we Adifo Saint Dabi ko fo bo kana ma o we Adifo ni mo nyam ye ka to obi Adifo wo na hu ni so obi o na ye ka obi bra de pana se mo buna asankafo no kwasem wo na Kenya mitri mo po wo ni asankafo Adifo me say ki ka ba we say Adifo bi ti aso de oba buma so ke kan John chapter 3 verse 1 John 3 Osinani Fabio every Francisco no e wo wa ni didi Nicodemo Kameto 3 Matthew chapter 3 me say o ya fa pen book me mo quotation na church na kenkan o mpa de hua na do wura seso from o ti mo konu akra so fresh of o do o ye ni pa o hanna da o defu ani o ko bompa ye awurade tie no wasi shawo dam boko kwa mpa ye wa ja woni mu ne ahia wo no obetie o shavo Osinani mu no Yohane Yesu boni me ba be ka Yohane Yesu boni be ka ase we yudi ase so se Monsa chira madwe ti Yohane na kasa yo obi obo Yesu asu wo se mo ya dai Monsa chira madwe wo so ya dai aben wo si Yohane Dabi wo si Yohane Yohane tibi ka hello de anim hello kananim so therefore obi is kedi no para so le dem a confusion kwa de toto go fontem na therefore confusion ada we bewu ada we say and say and some pray Ghana ya yaswo Ghana ya pamia ti awrade Ghana therefore mon sole na ne mo yare die mama ma na ni magwasi na Jeremia su Jeremia wo su Twadum 4:13 Jeremia su emre ni sha Jeremia kwadum aduma bira o me sena de kakra sofo la ya wo moyen yim piti tira kana fo ko kasapapa 102.5 na me islam na me nyam kasia mo no mpani fo no aduma fo mo shaye sa sante ne de ba kekai Jeremia kwadum 4:13 what's saying Ose Adifo boni what's Adifo boni o na so fo mu ye ani so fo mu ye nti ana ba sa ana maga na ese yo so fo Adifo boni ani so fo mu ye nti na maga na esa eti Proverbs chapter 29 verse 26 Proverbs chapter 29 verse number 26 Proverbs 29 verse 26 Anjo na bra de pa Repama kane ya trao Difo biala wo mo Yesu din antren kwade kwai anje se ga se yo ho Difo biala won ti so imam no
Oye pataku. Kekai. Proverbs 29, 26. 26. What's he saying? Ose nipa pire oman sudifo no animonyam. Kekai twini osi. Nipa pire oman no adifo no animonyam. Adifo no anim. Nipa pire oman no adifo no oman no animonyam. Na so mura fi se awurade na atemmo ya dai. E wono. Wo de tra so dem o atemmo ba obo osofo din. Se ba na osofo no so a dona do wodi bin. Dona do ne sofo bi o Ghana ne ga ye bodamfo. The seven down for the good, a good count don't go tell them that. So for one gun, so for one gun, you are so good, on what guns. So for send them a mission, Breno. And you know they can't say me tell me who. I do for Ghana, do for Binum, but even a gun I am. Ade or bad big doctor, you win about. Minimum differ, what from my father back up. Adifo or former men of an back home. Shuffle, capitation and beer. Luke 10:17. Luke chapter 10 verse Yasuka. So a Adifo Kekai. I'll say, na di Osomienu e di anije. What's it? Adiosomi na Yesu on koye senchana bi. No we anije ba Yesu nche se. Awurade. Udi munti. Ye udi munti amna yakoya. Awomani mpa bra. Awomani bra mo hia mayen. E na so won say. O ka tro mo say. Me hu so ta so free. Amina mo kwa mo se ka to official o hwa se nyina. Hwa. Mama mutumi say. Muntete woni nya kire so. Ani otamfo na ho ade gyina so. Na bibira ntumi nya mo. Bibia ntumi nya mo hwe. Na nzuwa mu de. Tia. Adifo. Ghana fo mu din santrani achi. Na so santrani wa dia. Mama ni nyi o. Mo bia ni nyi o. Sa mo mani abra o. Mo bani abra ni wo se ma o. Nemum. Mama ni nyi. O pani je gua satu so ade bia. Mo ni nyi se. Mo ni je aturo odi won kwa homam. E wo soro. Mo ni nyi. Je aturo odi won kwa homam. Mo ni nyi. Anyi to ba ye santrani. Dabi. Ana aye komo awurade ni so. Enkwanim. Enkwanje ni santrani. Ti mo ni nyi. Se ya aturo odi e won kwa homanim. Ti Matthew 7:21. Matthew chapter 7 verse 21. What's in your say? What's in your blood? I know what calls right. No cause right now. Nemum. I don't know you. I don't know you don't want to not pay yet. Tio. I don't know. And never paid him. God, I did for me. I'm going to tell you this. I'm for this. I'm for what you shall come. I am for the now. You're for the now. You never break. To a one. To 12 money. I'm for the and I want you do day. I want never be. I don't know power catch. What's my power catch? Minimum. That. God, for the news we are due for. But maybe I didn't know more. Minimum. A breath will. Tamanasu. Chavo. I'm in the shot. I'm in the shot. I'm in the shot. Now, I tell for evangelist of Kupon here, true faith evangelica. Awoshi. Mesrao, who am I for boy? Naja don't call him what? Who am I for boy? Naja and Shannon. Who am I for boy? Naja Masam. Young Kenya Yasam Yase. Sasan Chanel Deba. I tell you, Radibo. Mamu ya Juma, our bank. Mudia do for chi. Mamu ya radio stations. Mudia do for chi. Munshaya. Na I tell you that ever. Mamu Tonum. Mamu Tonum. Mudia do for chi. Mamu Condaso. Mudia do for chi. Munshaya. Na di bakupan and quantum. And Yesu Christo. Capotation and Pong. Matthew 15:13. Matthew chapter 15 verse 13. Who ya have quotations now? A dose of pine year. On my fruity. The evangelist of Kupro near Peter. True faith evangelica. I wish. The sum memenda. And I come by Yawa than the Branda. Yes, now. And you never consider anyway once for him. Ya know here. Was some men than what Jimmy and young Paget. Was some consider what Jimmy and young Paget. Obi wa bra training no hwe de wo ye no ni nyame no kra odi nyame no kra no na bra de agene kwa so for me boa enya da papa kenkan Matthew 15:13 Matthew 15:13 I said kwa ahonya na obo say o so obo ka chom say dia pa biara muntio o si aduadie biara enya mi osoro de na me dia anya me so de na dua ya no o so betu ase betu eti wa din fo wo kan hanuma omuwu pe
Maswali ebu. Sasa nyɛ wura de dua yɛ. To betu ase. What I say? Adua yɛ bɛ nyɛ wura de dua no. So betu ase. Ghana fo te ko te chiwe na me pon. John 3:34. John chapter 3. Verse 34. Quotation is in the dosso. But you are French and the amount. Say, yeah, money now. Or so in a bank. I think for a second now. No more we are back. But this was a sour. But sour. About sour. It's about conform with the moon. Because all manners of water. Over here, Drew. So we can go for the answer. Can John 3:34. John 3:34. Oso na nyo nyango ponso no. Osi di awurade asoma no. Oka nyango ponso. Period. No nyame asoma no. Oka nyame asem. Hwon yie wadi fa to fom. Enche na awurade ba. Thank you. Bye bye. Kazo mi edi fo to fo. Atali e sha ni jira. Dabi. Na ni mu njira. Emu ni subai. Asi etira o man say ewiase kwa da wiye na sikanti bebrenya mpatia never did you be money and anso and dem so be sikania enye Ghana dey for mo sikania o mon kalu president Ghana for Ghana is for Christ. You give for Bia. Who ya dey say now?